L-MUMN żvelat kif f'każijiet riċenti infermiera li jaħdmu fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex qed jitħallew waħedhom bla tabib waqt it-trasferiment ta' pazjenti li jkunu kritiċi. Skont l-MUMN kien hemm każ ta' pazjent li kien f'qada kritika ferm u li allegatament kien anka jiġi minn ġod Jennabela. Iżda it-tobba maċċettawx il kumpanjaw dan il-pazjent. U kien biss wara pressjoni politika u anka mill-management tal-isptar illi it-tabib akkumpanja lil dan il-pazjent lejn l-Isptar Mater Dei 12-il sija wara illi suppost sar dan it-trasferiment. L-MUMN insistiet illi f'dan il-każ l-inkwitt tal-infermiera ingħata raġun, kif sfortunatament dan il-pazjent illi allegatament jiġi mill-Ministru kellu jkun intubat minħabba li ma kienx possibbli li jieħu nifs. Kien spjegat li fil-waqt li l-Ministru tas-Saħħa ikun tal-ewwel sabiex jieħu l-infermiera quddiem il-qorti f'pajjiżna sistema inġusta u li tpoġġi l-pazjenti f'riskju serju għal ħajjithom għadha fis-seħħ. Bl-MUMN tispjega illi li tħalli pazjent li jinsab fil-periklu tal-mewt ikun akkumpanjat biss minn infermier huwa aġir irresponsabbli. Dan hekk kif fl-aħħar mill-aħħar l-infermier huwa dak illi jġor ir-responsabbilta propju kif seħħ f'każijiet oħra. L-MUMN qed tappella sabiex il-Ministru jieqaf jilgħab bil-ħajja tal-pazjenti u jieħu azzjoni immedjata sabiex ikun żgurat illi it-trasferiment bejn Għawdex u Malta ikun wieħed sikur.